RSS ki National President Sohangiri na thamak pawapam amaka lairi masida kuki terrorist singi mathakta surgical strike chathagadabani haina kuki terrorist singi thawongna kuki furuki miyoi singbu mingchat ki halle haidana haiba National President Sohangiri na thamli masida kuki militant sing na tawiba mawong si koi terrorism gi thawongi habasi oza koi mayamna khangnadana lairabani adugi mathakta koi Union Home Minister Amit Shah na Parliament da koi the article 355 internal disturbance aduga koi external aggressive laire haidana bo phungdokrabani oza si matangda RSS ki maikai dagi asigumba makhoi gi mathakta kuki singi mathakta circle strike chathagadabani ka haina thamak pase oza karamba makhoi gi karamba khongthang kari thambini oza yamna kanani asum wapam ni ko aduga yamna daita laiba haji ki wena exam pangan kanba yamna decision making ju weba RSS kumbagi authority gi representative amanaga thing basu thing naga ngasai gi chin ku ki weba magi terrorism gi pot myam ji khang ko dagi moida surgical strike chatha ga dawni ga haiba se hoi thing ju thing na welcome to wi ko tasengna masi amna mathau ta pot amani waramdi whatever militants whatever terrorism whatever say unwanted kano tam sing ka ku ki ga dum koi pul ga seminary dana koi ye phata bagi kano ye kan di asi akoi ka ki wanate mapan gi kano sing sina bo masi amna kunna thijala kan da akoi haire ibani hanati am kan moi honara mani propaganda warfare se yamna kano ni hagi reality background yum hom moidana haida haijala kanda karama malengi pit kana myam che taluk toraga yum chal kanda namgi kana khan ba ko acho cho lebak myam Christian country myam aduda convert kana tor kanda moida pauji khangala kanda e ya bra Christian chok ya bra haira kanda ga ta git ong namgi kana khalam gi kaino ni adu mai thira gi wari ni so man joi goi ba ha halaman gi kana potu lakpani asigi matang si hauji su RSS ki port sina khangakpani id search kini sai am thok tare ha ba se atasingna history of cookie je history of memory nina koi jo high 1960 gi right gi memorandum pp lakpadana memorandum na koi ning tamal bak semjage sep kana station jage haibadu adugi kana magi historical background laitana lakpa adugumani ko aduna haiba mayam sing adu yeng kan da makoina nataba thodok sok mayam si yamna adum chathadana lai haiba kana sima koi senge adugi matakta hari basi koi gi even mol magat kana da khoi chip na bog ma hai rabani koi gi kana se hari ba kana ni moji mapangi aggression ni the external kana ni gai si dum masi tham rabani ko adegi even foreign affairs party ba kana bo hai rabani sima mayam si yeng kan ma koina sima me chi gi doctor thabak se acts of terrorism haba state terrorism haba like Kashmir toriba sigi nature sini moida si lokthar ise ano yam si hauji khang e harses ka kana khang e habani aduna surgical strike ma thok tai habani ta sengna mogi lebenda akoina ko ki si khang sangi 1917 gi anglo ko ki war ga na sum akoin laiju lai ta bada ka thonjin gi ba pot mayam sing se akoi yamna khang ga bani ta sengna matam du da ko ta sengna kuli hai tari ko aduna tasing na masi anu ay te kanani koki laiba koki sida ina apana sindok sa iko masi 1951 yung mga dalak sa khungjai sinin na si jin koki indigenous people mayam dali ko ako yung still indigenous lawi ko mo di lamina ko ni we should exist together ko ako lamina ka bani ako amatani haba sini ko ako khungjai ka na matam tholam ko lam basi mayam se adu 1951 yung matung nakalak ko sidi swai sida ako 1917 gi history ga yung rakan nga sa gi kana lanphaw na ga France thabagi kana do ako state ko Tawai Cookie Tawai Nate, State Gawina, going Jauda, Sagi, Kano Lami, Lishinga, Nitaro Kolokan, Likutogi, and a Potuni Laido. Aduna Amadida Cookie Taro Hamati, Maki, Salim, Naga Salim, Amatori, Ama, Puinico. Adida Katang resist of Bugi, Wapam Duni, a state Gawina, Manu, the Topakan in Latin, Adu, Tachina Kulivina. Puna ba kana pona mga sagi kana da second world war ka sagi sina na bagi pot puna ko na bagi ko adu gi wari ni adu na hauji ti adu 51 gi
mamangda laigiba mayam tu indigenous lower kan 52 gi matungda lakpasing na di hari je englo hari ba wahai kano mayam tu asagi koki gi war of independence ta define tawna mo khonal ko moi gi kokokte history mayam scholar ni haiba sing isin ba lakna ba kano ga ko gi sagala ko pot amane ba ngasagi hari mayam sing ase aduna hari ba aduna 51 gi matungda lakpasing na di moi je akoina indigenous ne na logre aduna mama le ba koina pun ta da ba dong la e aduna like ko liu ina phana bo hona ba gi amukna ba aduda ki matungda moi se aide adum kanoni last hoi low is na corona gi kanoni adugi rolam low bra koi covid ki mahik ki type ko aduni sandori se pass kanoni aide aduna koli ki koli covid kai na san thamning wa hai ta re ngasai gi moina la iba pum yam je mam de france 1917 da ngasai gi kana koli oina phana pula bo hona ba da se ki na record to ba da khara resistance we adu singa kham ya kana sana jaw ba na koi mitim sana lit to bi ra to koi bi wari am dai ne ko asi matungda amuk se hojikti de kuki gi kana na lak salak ba da mahik tong santo kan da pura ta mariam ji lagi na china dei covid lakhi ba mai na khoi da so ni kuki jin thorok pagi nature se masi sum gi kan da masi phate se rss na kha pa gi surgical strike chathara kan da magi antibiotic hai tare ko magi kana se thau bagi tanja du matam oire na natraga di akhoi se yam no phim si sum ba ne hojik so akoina geopolitics ta khara yum more india na magi china gi aggression na dei magi atopa le na bangladesh ka gi le yum no ne mayam gi aggression karak tackle to lo hona ba na manipur sin ku gi khara ta ngai mai mama na ba se sikam ka mama na bu oire kan da sa gi khara to ni ga hai yum pham da oire kan da manipur gum ka yum ba le jari ba kana indigenous group mayam se ma se kasana te se mucha gi janu ga na hai ba gi wa khalong ga la ko yaroi oiroi ko aduna koi singum se khangna khangpadi rss na hariba sahi kana se asumani tangcha dil to se adu surgical strike hayana heta bathakta na staffing to na mizoram to gi ko ba magi gi wana tan ta bi ko yam inside food ni am deeply to negotiation table na da pusala kana moi gi oiba kana ja when future about somewhere moi di fuji immigration ya ka issue pass out redana moi me am si fala identify to na si to identify to khomjan to kana khum chana manipur api state yam kuile hanja di aso state putho ki bra ko to ki bra to ga khunda angi ba to ni manipur gi di lejari ba population ga size me am si ga sei li sang kya la ko ma to ne moi gi le kham dai ke se ma ko ana si ma am si ying jela ka na putho changi ha ba kana si thang ge ko ana are si ham ji chumi ana thank you very much oja oja ko ya maru ba ma kha fi ge Governor and Council Mifam Dalenga ki employees in the child care leave numit chatret ka kuntra special maternity leave numit humpu pi ba yakre hai dana ko Governor and Council gi ani shuba Mifam Rajbhavan da pangthoki da masi khai pass tawkre oza yam masi makshu kari hai ni thabak tawbi nupi sing ko gi working women sing da di even kari hai ni population rate ta su oza masi dum base masi da su yeng ba yae oza aidi suti lauba suti yam pi da bana maram oiraga aidi ngasai ang nupi mana angang pokada ba si ngasagi suti muti sina tawdana masina bera oidana ba angang pokada bu oida ba mayam ami yauri bane sigi matang si su yam afaba kongthang amne di hiding yoja si matang du ten tak na dum tham yu hoi kana landmark journey ni hajik malayam da ko malayam sakal pagi history da kana otpi nei biriba ami masen da ko na pine kha thak han da bugi wari lei ko manipur history da su adum masi loina jar aga so ai ko gi di yam na pi sing na lur tanja da manipur kan bi wari adum lei di ko aduna malayam gi context se yenga ga lawus na sumi malam di manipur da leiba na pi katang kha kana tore har ga yaroi ko aduna masida women and child have see when United Nations ki ban Canada da tungan na makugi protection in times of the conflict situation matang da sai langi masang marakta angang amasung pigi hakam no nga kadagi guys thamaga la thara ko posak amani ko and is a landmark judgment haini ko yamna ma kan phajaba kan adjustment ni ana thamge maram masi akoi hakni ga ne ta pambagi wala te singna pi na 730 days matau ta 60 days maternity special maternity
low yari it's a biological demand ko the biological demand ni tasengna ai pami kholi ga na hai nati mi gi health and pm gi health magi oiba maternity gi parts yamna maru oiba then adagi my biological senses me ya kan thuiba mayam sing tu gi recovery kari gi period ko ade angangi child care kari gi lagi mayam tu gi pi ngai dagi care logu do mayam ko sigma mayam gi demand yi kan da maleng gi oina sadar ka posa mani logi then I should say when say appreciate it ko like others ko aduna masi yan effective na sanaga da bani ko adu henamaru wari badi asuti du nati ko yalema suti manung da suti phangi bajing duna ta cheng na masa kya loba logda bra dagi magi suti du di pire special kya long no ba aduna hojik lei ba phibam jing ji da sai suti du phanga kan da masa masu gi kya do lorok ta gadi madu magi ta natna khunai da soi ai ba posal amani ko angang ori ga da magi stage da ma bija do nutrition am do pi hok da ma tam da angang do heng khunai gi kano asset ama oi ba da athing lakani ha ini suti du nati maru oi badi suti manung da lagu ta da child care gi kano dunia na thamge ko thank you very much